Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagamenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Investigation ni jungi, bagi wa tingtip kat kumga newspaper bagi komplain bagi yo. Kalau begitu kikram registered berka sarkar. Kiwan hi dah laga jongga jing suatu ajung ki kiwan hi te ki kamdan hagal list jongga government ke. Te kamdan hagal list government kam tip. Ke government ke tip itang gitu ki register bawa government ke penbiang kat kum bijurun kam kat kum ke register juga bawan ke. Ada ki bawan hi kimpen tip. Te kamnu kas sarkar kan tip nong bon penbiang bijurun kam jungi. Kata kadai ke jingwa jingki ujungi dengan yang jauh sarkar. Okey, dan nak kalian jongki mendapat nomor ba, nak kalian sibuk kum nak kalian ba subiang dak penso pada saw government. Di nak kalian jongki pat lagi kini ki bam register saw pada government pilih una benar. Kita tinggi di register. Kemudian sibuk menda kitu kiwan hino. Sibuk mo, dia baru menurut kiwan hi menda. Kisutu kila banwan hi tiki let isa aga kini ki institutional quarantine lani hagi quarantine ki babun baik dagi community ya bisno. Timaki kide ban pentip je kesnong lani pentip je video hang tu pentip je DC ben register ke dalam register pada ladun hagal list jom the government pada ka safa yang jurnal kam kat kum gam balam betha dan sarkar. Okey, nak kentak ki yo pare nam ki kadon ke bagi haban register ki nak kentak ki nombor lasi berkait ka bade bakin yo agency ba mana kan uji agama ini sebab ini untuk nak bilang government dia perlu kumur pada orang tak kita ikut bagi kelompok yo air komentar abi katu matai fi nagaliang jung government baro ke bar register kerteng bagi bala ai ki accounts number ki baro kilong du silak proposal wajar ki nomtre belah baro jung state ti kita baro ka sarkar kal ong ben a jingera beki laitio hagador news pa tengah sitio tiga sarkar mentah ada pelat besar dan mentah RTO kat saus pak ada pelat ini besar tidak sah mentah semen pelat sita iwi sesitio badai news pak dengkah ia kata kepat pelat tegi dan tere napreng jong itu belasiu mentah la ai ke badai kat saus baru dan buang beklamio ada kamio kin sayo hi tambah galong yo dan galong ke jimbakla haka kerteng ke address dan ke account number dan ki jaka ki bagi pak dan ipa kambiang ka account number kambiang ka address ka sarkar kan pa apsa sino ka sarkar kan dalam verified kena ba kita kena lani kita batrai lani student ki basa kata jaka tak lalu verified kena ha tiga sarkar ka pelat yang bisa ki kemudian benom menumpuk ke mai ki ai tambah ka direkam mende ka verification tidon ki state ki banang ya keren kum ka Maharashtra kidon ka bon ki kena kidon na Pune ki ba Pune ba batrai kidon ha Maharashtra kidon ha ki pada district apa Maharashtra te ye kata ka sarkar na kan ba Maharashtra government ban penbiang ki kum no ban pha no ki daga train hadu Guwahati ye kata ka jeng kan nya sikmat mo kidon pada ki pada kum state apa Madhya Pradesh kidon kendian no Chhattisgarh kidon kendian no Kegwi jika kita kendian pun, wah, kita kena ikan mana bang sarkar berhasil mengerai, kum kita lada kalak sarkar berpa, naga subuh ke Madhya Pradesh lada kila berpa bulan pun, namna sarkar kesawat negawai pada kelinti, ya kita kila berpa no eki naga cash, kita kita hai we don't kena one time cash, eki kenang ba kila one not dalam dia pada, kita kumlo mungkin one not dalam dia ke, dia mendaru kena kim dan haju, kilong skater. Madhya Pradesh kidon gumba kanom tu nak orang menem kidon para oi ke Madhya Pradesh ni wa dikikum no kidon nak tu sepo city ru kamne ke masuk ki muda ke lockdown tengah juhi ke jengye ki kendu maro te kim kini ki jaka ki pala banukung bala le na po Gujarat le senang lawan lang le na Tamil Nadu le na Bangalore na Karnataka ti kum kata ke sistem bidang persiang mende tetapi kalau kita kata sistem kalau kita iklan mentah Maharashtra government benda keju sistem, lada kiwi pada badan nak hadwingot, badan dang lagusan ngot, katri juga nampak penuan, katri kenuan bed lada yo, siajar seneng, siajar seneng belum bikna lajong te stone, di kata ke,
Megaliang jom ke Solkar Meghalaya ketua ke Solkar ke Bapha ikdu kena kira penbiang lu baru nadong sinong ya kita ki security jongki la pentip man ke state ke mamagi giai sibuk benda kimi dan Delhi ki habia limbaga UP la pentip hewan limbaga Bihar la pentip kiwan limbaga West Bengal la pentip kiwan limbaga Assam la pentip kumda baru information la pentip lu baru ki state government hi bano macam sting hindiat rundan tambah lada don geja gejing tapi tip sino halanti singkin ikata te mo iru isu ya dua yu blehi bo gelait na bano gejing tangatahi tambah nagaleng sarkar hi te lasim khialu na baro geletia ya jongki ke ba maki giam la te banang mencubo pulit ter bekat bayar maki te mak ya